na one fan call hospital. This year the doctor Sibra. Show. But domestica, one more sema one more air come ena. Menzo do babyana a yemen na kakra. Na nurse for almost saying. Almost a collective bargain agreement. Ah, one more any a bind that down a share, you know. A bind for away a buy, you know. I was say, or this side no a year juma. One fine year juma dear. Any woman so encouragement. Ah, and ne. And a bibia a baby. Ah, doctor say what to me and even Makasa. I was say, woman, a bedjuma. Ah, more free jumadi. I say. Okay. Kaiso me da say, you bet chair T4. Ah, more 80 and pay. Was say you also cook so near teaching bench and I actually force or more share live on Facebook na fe all the social media handles. My Liberty FM. You don't want to say. Doctor, I make it appeal at the amount nurses no. And into imagine doctor there no so na me so masre say you nuanom nurses no omo ebi hunu timamufuo no mobo na senior doctor patch we ombekọ na omakoye adwuma no say doctor ka sem bi say nye nurses ni nyina na can strike no but omo mpo no omo ka ho no omo manyame nka omakoma na nka omo meboa na even though omo was strike nim de na nso oba say obeboa kwanya ho a obema wo so aboa nipa nkwa ho ehia ya sisi ano uchirima OPD na emergencies ni de ya de ye adwuma ne ba bia ma but me say no kan me yam shame sisi ano omo so omo nya adwuma nti na ba bia kodu no so akoye doctor panyina wo hwe ayaresabia do so no ache opa na obepa ono so nkwa ntimi nya adwuma no nti wo hwe wo ne nkomodi na che say shortage bi ewo ho won se wakasi su se ba bi o mo hwe aso ne ani ne sen ne de wontimi ahwe obi ase wo call no na was a problem na ya be hwe na che say ade na ayekese ayekese na ya be sere aban no so ya say amamu continuous and it is aban na twa mo ne na sisi asisi o mo strike yi ehihye bi a ya be sere aban wa ba so obedi so na sa strike etu atwa because unless for cost strike sa no a the how bibiriba sanse nurse adwuma no wo man kasa no mo ani kurukura yen e ba yen kwa ho asem a e ba yen pom din ho asem mo ne kurukura kakrakra eni nti nipa no no ekura wo pom din ho asem na nipa ne tie atwa se won kwa adwuma na wo yare na wo ye ne den se doctor so sa kan se bakuma se na nkran ne kura kase nu na atakra de no mo a na se nurse for so mo cost strike a aya na hadwen but en sheda hadwen pi senti ne se private hospitals e wo hono bibiri nti se bia aban de no nurses ne yeso mo tie atwa nipa no alternative se enam se private hospitals wo bibiri ni tro obekọ baby akọja yarhwe but wo ba ya hanum se ya akọ green shade pe na nipa do me wo hayi na dodo na homfa na so mo nyina so mo kọ ho a eno so ahwe na age wonom nsem e wo ho eni nti na o stress wo mu se wo de wo masem ato aban na nimu a aban no enka ho hwede ne nso obesere nipa nkwanti ye nkere odo kakra kwasi na no na meka tro se aboa kraman sebie bunu sebie so odi ne ruachi ekọ abeso kraman ko nya kwa winse ne bato donti ne ruakwa oboni dua di na chia na one na kwa abe ne so insen so kwa yete a wonno bi sanse wonim sa no odonti ya nti ebesere yinuanom nurse fo ne se de omo kan bia na omo nsam ne wom se ne omo kan nti ya ama omo ate atua no na yebesere se omo behunu Ghana fo mobo na omo aboa yen na omato akoso ama omo mpanfo ne aban no edi anobaebae na aban na timi apɛ omo nsɛm no ano pomasibre dan sɛ omo begina mu strike no meretenten ba ne sa Ghana fo ene bebre Ghana fo no so yo omo maame nom na omo papa nom omo wofa nom omo nuanom ene na de ade ntia besere ye nuanom nurse fo ne sɛ we de adabraka wo mu sɛ omo twɛn bibi enim afro aban no ho omo nsankan de na ye besere wonom sɛ nipa nkwanti omo hunu Ghana fo mobo na omo nkɔ bo adwuma ne sɛ ne doctor patch ono a because omo ankɔ a ebe ye haw ayese akuafo na akuafo se omo kɔ strike akuafo ankɔ amaso a yebebu ada ɛna nurse fo no so anya adwuma nipa nkwa ɛna bɛkɔ akɔtɔ asani amti we de yesere wonom omo moa na omo nya adwuma yesere wonom a na omo ma omo mpanfo no tonko so ne aban no enkasa na menim sɛ mpanfo no tokɔ so ne aban ne kasa aban no so bitie na sopam
na waye o makoma so ade amom na strike no so to aye den atwa because dey metimi aka no Mesika afa yem free ho na yemra the energy sector. Was the last week. Yeah. And Euro finance minister Ebeka and nsema me no mi no yetena ha sei ebiebiem. Na ene tariff no e wo say ye adwuma. Na tie krata we efrigi fo aso ye. Was a tariff implementation order number 2025/ that is /003 dated 6th of June 2025. Or say introduction in you. This tariff implementation order, my boy, is issued to emphasize and enforce implementing changes resulting from the enactment of the Energy Sector Levy Amendments Act 2025, Act 1141. The act was introduced to raise additional revenue to support the payment of energy sector shortfalls, reduce energy sector legacy debts, and then also stabilize power supply and provide for related matters. This order relates to the aspects of the act for which the collecting agency of the imposed levies is the Ghana Revenue Authority. The applicable levies under the act also the new rates applicable under the Energy Sector Levies Act 2025, that is Act 1135, as amended by the Energy Sector Levies Amendment Act 2025, Act 1141, are listed as follows. Motor spirits and super, that is light oil, motor spirit, super, petrol, and others. Sisi ano ebo no akwa jina 1 cedi 95 pesos. Enka no na energy sector levy no na 95 pesos. Sisi sector minister na so be kan no. Sisi amana huri akwa jina 1 cedi 95 pesos, which is 2 cedis. Anamebwa. Yeah, but approximately 2 cedis. We call diesel and so. Diesel also 93 pesos plus the 1 Ghana cedi. Inti akwa jina 1 Ghana cedi 93 pesos. Edidiso. But many umi odunia ehia ye pa petrol ene diesel. Enti se 1 Ghana cedi yede enim se ko 1 Ghana cedi no se ano 95 na ewo ho dada no edaso wo ho ena yede 1 Ghana cedi no asan ababeka ho. Enti the new charge ye ba beje wo a obeto fuel bia no 1 Ghana cedi 95 pesos. So wo top petrol ba eba diesel dia 1 Ghana cedi 93 pesos. Enti now per the calculation that you did. Yeah. Now the 1 Ghana cedi in the account. This time it's going to be 1 Ghana cedi 95 pesos and 1 Ghana cedi 93 pesos per liter. Anna. Yeah. When nama a driver for equal True Union drivers, GPRTU, and concerned drivers, and woman in a ebu of woman air cassette near buying woman aiding or no woman in the year. But menu me no so agitum say, yeah, energy sector no, and your man could especially and your man can honsome. Enti acquire a binus who say, or fast for Obenian fast war and no ama sa a Canada hon ye dear tria. Because as here they cut $3.1 billion. Ye be near to Sakano. Yen tria, which is our here and ye become. Inti choir fast for a bitua in ye. Inti a choir fast for a bitua near. Say now see a corner. We and pay Comac phones to never to job most air can say Comac near Chamber of Oil Marketing Companies.
wɔn nso asɛm a wɔn ɛreka no sɛ nea aban no ɛde aba no deɛ ɛnɛ wɔn ntumi mfa nyɛ adwuma. But someone will say somewhere and ask, who are they? Say aban ahyɛ mmara na fa yɛ adwuma a wɔwɔ se ɛnɛ ntumi mfa nyɛ adwuma. Na mmom ɛbrɛ a wɔwɔ pɛ ɛna wɔde bɛyɛ adwuma, which is 16th of this month. Driver for no nsɛm ɔmo ɛka no mame ntio wode ɔmo yɛ adwen anaasɛ dɛ driver for no so ɔmo bu afu ɛboɔ no so because last week san komo we di ɛma chief for do ɔmo adwen kyerɛ yɛ den ɛbae one Ghana city no kora bae no na dodoɔ na mpene so saa krata GRA for the abado one Ghana city 95 pesos petrol and diesel one Ghana city 93 pesos. Fine. One Ghana city no krana Ghana fusu say anodin e be ya aban no enyim firi ho no ma kire say adriver fuku ahodo na o ma yeto mbeti nteso kokko de akire aban no na yekoda sore ya enadwo de gia rede ba ne say saa ade no kra nya one Ghana city o na petrol no ye one Ghana city 95 pesos ebo a wo mo ebeje no ana fe diesel no so ye one Ghana city 93 pesos e ba ne saa na akoye kotobeku ma wo eto because previously no na 95 pesos and the 95 pesos no we say with the one Ghana city atoso de ya nanka ye hwe ne say nka 5 pesos bi e na ebe kan na ye 1 city na mum one Ghana city na sa be kan 95 pesos na da no ho asa ma na hwiri petrol akoye one Ghana city 95 pesos de anodin diesel one Ghana city 93 pesos anodin eniti edu ba bia aya na wo ma we etim no yen kan crunch team amufo kakra yen kan crunch team amufo kakra finance minister enti na me bisa se wonim say na bekwa akwi e woji area so ye na wo beka kire say one Ghana city no no wonim say 95 pesos na da ho no eno e na omode bi e so 5 pesos bi so am na be one Ghana city ana say na wonim pa pefe say sa one Ghana city na one Ghana city na o ka no omode beka de da ho no ho amana hwira kosoro e ba ne sa na say o man kan kura nkire yo basic hold on my here. Ya obema ye kasama for Emma True Drivers Union. Ya wana pe uti nka ye mwache mwakwaba eba Liberty FM so. Beda keke mamenyo so nchia onu watie ko nyira. Na apom to say. Awrade na fam de medete. Me kai se wo de enkran. Eba no energy sector levy. Time NDC aban eye Mahama aban de baye. Wo de court ema aban ebu nuagu na so abra court kura ekan ebu ade ma wo nanso be wi ase no wo mo amfanya adwuma na nado baye me kai pa se wo ko na nado ho ma na nado ka Joseph wasem kodo abra na owo opposition so no ne wa ya se asen ababie anapai wo hwe nkra tagbo na da ho e kire se aban no kura one Ghana city a o ka se obeje eye de beto eye later so do petrol akwa jina 1 Ghana cedi 95 pesos ena diesel no so akwa jina 1 Ghana cedi 93 pesos uso mse yo mina thinking na tene chia liberty atiponya baby afidi case ni di ko kabia na biaraka atre ya driver for nyina ne pe driver ntia we kwa de killer ntia zule entine yafe Mimia, o na ye kichere no. Ya nhwe ni ya da bi ye ngu ni. Ye mu bi ye kan afem ye ntan ni pa. Keke me de se wire me dance ni. Ba cho 20 pesos per liter. Ye NDC ora John Mama president the first term no. Ena o de beto ye so ade ya a cabida a year energy sector. Make I say, you become say, yen went 3, and one about Akano. I thought I'm also catching and say, you energy, and yeah, fuel and coan electricity can be taken by the total drivers on a car like here, and you do electricity. Patch or David. And into one about Akano too.
na the boss aka no yen correction na yes yen to petrol ko pia ntime de mente me ho ase eno na mekai na ye kamu asem ewo wo a unu ya de late kaba atidie so wa asempa awia kedegedegede ena miami ni asem ya ukutie ye wie show no frɛ me ese o man pay na the datum candidate ekufuado ebe so shai kege yeshi ano no kyerɛ asem na ye ka no ya kan wo mpa eninti ena o si ye ngini bi na ye moa no na se ye boa no a nyame ya do no bebi aban obeyi afiri ho acho umresta na mum wo kai ntemunti ya se ye sha free baby ni ko wie baby ana aban me chere na do mo NPP boa ma owura kwafu kwati ndi ye ni e de court ye konya campaign in court ka say bi adoma for na asemo mo ka na ege o ko le do obo ta aka no na munyi driver for so kwa cha banda da na ni me kai say o frɛ yen ya driver for me ko chia wo mo sa o finance committee that time ka chere ye say asem na ye bi akọ court no ya asem no court webu ama yo ne ye ya adwen na mom ya re o ma no ne emwa na kanu ye from 2015 kosi 2021 ni ati ata kana wie keke mbaja wo mbajo mi je pa yawo ni ati wie ntinya taxia ere na wa pebo ya yo idea taxia pem bajo ne be tie 2025 money away good ejina na do ba ya me ko na nim ka se o me en kai se ye wa dollar for bo shebi no omwa o ka so metinka me twan ya man tinka enti 2021 March 10 na me call the office no me nana me kai se ye cha dollar for bo ema ye court ka se ye yin su ho no o ma yin o ba ye wọ́n ti ní àyàn wọn ṣe ní mo mi káísà àbàndà dárí kàtí ẹgbẹ́ táàsì náà ẹgbẹ́ láti for just 5 years 5 years náà so nana yẹ jẹ́ bìbí ẹnu ọ̀pámú mi tiri ní ọ́fíìsì náà because ní wàá ṣe mpàbọ̀ àwọn pọ̀rọ̀ ní nàntì àṣàṣà ọ̀nùm kẹ́lípò bíi pèsè ebu ọ̀bẹ nùm champagne tutu onim yà bẹ́ẹ̀ ma. saa time ní ebúrò fún ọdẹ pamọ́ ọ̀nà ọ̀kan ní sẹ́yìn. Who is this guy? Why ni ṣe ṣe dá sẹ́gun mi kó. Ojina me mfata no kora. Papa mo mi o. Enne sankofo nye su bi ma ye. Ni ku mi nte asem. Ni atu na bo afọ nko mo ko. Mbacho na na do di no ekosi awowa. Me ka kire wo ne o ko si awowa. Awo ji kan de be ye do fe. Esla no. Yes, mo so mo na mo mu so mo. My intel. I want to question here, no, even 2031. Why is he? And the time company and the original movie the Debino. I dear court because of me, 1 year, or John Mama Car say, and then lasted for 5 years, you know. We are going to Musia, Abba baby. And no power. Mpacho, you were John Dinapo. I catch him in me and say, PDS, Kawa Abandagano, the Kaiser no Ura, Wachi Ajakuna minister. Actually, I'm not PDS Yabokan, and Yasan Ketua. Liberty FM. Take one gas as a minute. Bekai. I'm on page of my man gas over him. No correct. I'm on paying another way, Wachi Ajakuni. Oh, you know. But I was a cat on Cato, Vienna, no assembly, never. No correct. Good. And on now, I look at what. Already, John Japoya, the catcher said, PDS, a year American. I'm going to be taken by every rule Takrade, every a year Takrade, a Kokumas, and a Napoli color, a car, what boy a dog for saying, every tacky ban, Pacho, and also okay. Said a free take body around 5 million, and a free Takrade cook mason here 31-35 more on baby. Let us say, the minister of good Liberty FM. And also have a dog. Yet, two are very red joint in a public take over. I don't catch them in me to say, you see in Kanya, Mano. Then
container more than 2,000 plus. I don't know if I need the people who. When I question the can what the cat said. Well, in the China for now, of course, the self of the good TV and him. Omuko yi bimo warehouse ebe chere no now I know me this video. Crocodile the John. And in the after my head can say, Ora a year operating recover all routes as a day. Omubra one team make us omuyo omuyushe mudo. A caro grab upon a boy, ENT and watch it. Senya and your boss I can't be out. Take it. Yes, your mom boy cano. Omuni mo mo chi omo. No can go ya chinchine eduman ko no ma so kwantu. Reverend Tiawo. Tiawo. Muntia. Omo ya mema mo implement say Nigeria the cat ababon te mebo a. Mpacho an. Cat no kura ba ye no. Abia 20% da hoda da. Na the 20%. What the a year 1 city can wa say 120. And then a 195. Then I require 193. But na GR for some air can say na encan no moji 95 for petrol and now moji 93 pesos for diesel. The also bandadano e mabueni. And so mremuno and mremuno ne 20 pesos per liter mebwa. Correct. And that's when I'm new no him. And the next so mama kura no de mukura aduma. And in Tibet and another pamo maybe because because 50 fulani asia me hun sa mai 20% no me kwa ko say yes I need to be. And yes take I'm telling you say Ora John Mama president ye go. Wa party ne mu bi ye de ye kra ya koma ye bi bi ato wo ma. Ne mom no ye ntena ho emma ebi mu emfa eho enidi o baba. Ogoto elupe ebaye. One to come ansem bad. One goes about go OS and go win. Take over my answer. And BECHEM truck driver don't go to Yaka. I don't think I will one man penny. No one need to pay will be a mere bocada. Now the truck driver named Gutia. Yay. I don't know. Any dear, you say we are driver. And then, or China, and now, but no matter but day and night, to one way beyond a few quadraco until see a bit so may you start touching a few yen to can ya go to fool, no matter the cano. Hey, ya was a man, okay. Maybe I bet my junior who could say about an extra, and then Yamin Kuanso, offer committed drivers. Ora Charles for the castle, offer consent, Yura Pauli or the castle, offer a year protua on the castle, offer GRTTC or him about the castle, offer GPRTU, or national PR, about the Mura Nasa Molamua, on the castle, said you not pay a yes, you know, mid domo, anything I may think watch them. Me, I have been saying here, Mosokra, and tell who quite a bit, you know, the bus station can't be any hot. I knew I hadn't take. I'm going to go more my boy cano. Yeah, the boss I cano. Na ya one way the other no obi enka say more yenso so I the service to the nation. Kwambeso. Say o man no edeka na ye nyina no fango a edidi djuba no ye de etua saka na mo se muntua. If cho say Majumura the or chef musica temso. A boka a tour. And I won't go to Yakaniaka one or boka to Nabosumeso. Near 2 sika Munina Mumwani and Gotia a canam pacho a reode. But then say when you driver for Nkoa obia or tofan gubia. Ah, Papa. Aja. Pacho, you think also soon anywhere and I'm a boy. No correct. And I got a Nina, say Democrat, say, yeah, find a case kaji and on the board, can I quite says Carapino. But I bought that. I didn't know na mutia. Not this time the Muslim muntia.
Bacho, Corona yetim no. Seven Federal Bible Master Mubia can be a day. Or then Cavozo Neka was a Bibia one emre. No man page of Mama Cassim was a resetting Ghana agenda. And you're resetting on the resetting said, a baby about I'm a driver for say. Tell more do a mind never young one got your more years, and you're resetting near Bino. And you're crying your mind in the air, Bomo. A damn real who said, Vermin back. Hey, yes, sir, on Mama in Nature 7th January 2025. Now, you are our independence crying names for Brasta Square. Abra, young guy, Burkina president, because a young guy, I mean, Moon and India. Oh, yes. Hey, let me know the young girl anymore channel. Aye. A drew on my gun, a two bonatato. So, I'm paying coupon and none boy, no, Mewa. No, correct. I'm paying another, no. I'm paying your mama, I want it back. Catch you do, I'm paying for good damn near, including other president, other countries to buy it. But also, once I catch again. Adeakyia, because what the Mra, Juma, won't impress. And then at what's why, we are seeing now, Bibini will be a say, so what America, what UK, Southern Saka Krachina, Odo Zaka, African, no correct. Into the gateway for Africa, Ghana, and then Adeakyia Burkina. Or Indian town was here. Near your home, near Brabant Theatre. It be, yes, sir, I'm paying your mama. Operation recover all loot, you know. Orano, BNP, Auto Station. I only tell you. May I'm from Yoku. I'm first station master be a Yoku. You got to do the Yoku theater. BNP. Yes, sir. And your Indomie, you have to finish it to the Amai. Among signing free hop. Now, among fresh stakeholders. No, be on for dream, but me, my dream, make catcher or Mona make a work today. Send you any boss, I can into your monk or more, or more can it acquaint. That's some piano. And then I tell you, Adeakyia. I don't know if you or them. And I taba console, me taking for your 30 US. Difference is about who pay two, and about who use to pen. AFA. Yata. Nabi omujina nyata. The difference in the woman say, sir, to be got to mona. Na emra bona, you don't go to a fiat nebo. Obi fatu, emra bona, you don't go to a fiat. Thousand obi so or mine boka. I don't see I didn't go to a fiat. I don't know tobacco death, tobacco US or menstruation. Fortunately, you and two son are more easily a driver for tuna. You ever catch me no me and say, you're two another $58 million. Keke, young son got top fool, young Quacatamana, no say that so. You're a driver for dear. You're sitting here, dear man, paying a chino. So then go become a can your car. In the Sereno, she cannot bear a car, quite a mayano. Young Panko Tio Bica, Abrani Paquatio. I'm going to sign up on the question. Doesn't take the other. And I pay me that see you. But yes, we're that. Now, Yantia, Western North of Pugina. Comodasi. Ya Bema, a Casamafo, Ede Emma, a true drivers union. Mr. Car, Wednesday, almost a moon called you. Nationwide strike. I want to say, me say, time we interview na me fa che din kumo bi wa kire say na me ka kire ne say I say aban afodo e bakọ mo de yi di agoro sa ka ye da hoyi enye pass administration ne be bo kan tu kanu eda ho aban ne bia ba obobigum aban bia ba obobigum runs time obobigum kofo bae be bobigum na a toll recovery levy. Na mwa na san be energy sector recovery levy. I don't know. Any abedru baby e dru no. Runs time. Say I no ka say Mr. Car.
Sir, even ye the sa 1 CD 95 pesos ye in Shishaya. Yeah. Met me aka say fango ankasa taxes are a daso ya about 26%. Anoding. And inti kwasi de na meka no. Omampanyini dada okone krechi JJ Rollins na mefa ne kransi obo obigum. Ya mampanyini dada akofo one more no kwada say we kwara we mahama na be implement you enti mahama time no say 20 pesos energy sector recovery levy say mahama time na 20 pesos say no we ya kire machire 20 pesos na time ben na koduru 95 pesos agana for yanton hwe time ben and if 20 pesos na koduru 95 pesos ayanton hwe na finance minister so medin ho yawo na no obeka say what the one Ghana cedi ebe tutu na wo se nkoma ye hu se 95 pesos bi yeden e da ho e wo ho enti ye the one ebe kan amana koye anase ye the 95 no e ko 1 cedi yes but the way what was it the bi am catch entremu bi ama the politician is a liar fatu okay the politician is a liar it is omo e kasa omo use clauses enti o pass see Africa is a lot of forcing na bisa na say adenti na wan kan kire ye say 95 wo ho enti what the 5 pesos na e kan one Ghana yes enti sa 1 cedi na wo gi ye ana say what the 1 cedi na e kan ho exactly obeka just o ka kire wo say o ade 1 cedi wan ka say 95 pesos dabi and it is say enti o ade 1 cedi to the 95 pesos but unfair what tie ya brema ne nsem o kana me ne ya adwen unfair o because kwasi say ye to amam obi kotwa obi board ye de no ko police station na emra bono ne de ne ko court a ye timi de ne kotwa fiase a na obi de pen edi sika twitwi di na ye nya no hwe na sa nipa no ye mfa ne ntumu a adwen obi twituo na sabi okokro no bo a ye chi no amra ne di a okodam obi ko wi obi board ne de ne ko police station na de ne ko du court na mara ne di a ye jeli no ene obi awi obi board ba kon okọ be 5 years but obi so de pen edu oman ni dream edu oman ni sika wono de oyi na chia na de bia de ordinary Ghanaian ye ne yesofa me driver for mpo de ya na me papa e driver ni me papa twika o driver ni ena me na be ma me ma me papa no ye BECHEM chief driver na me fa ne crancy nti a bad driver won phone sema minim kakra won na me ba wiase me hu adwuma ko ba ko omo de tuo bia ba ye de be yero omo so te se driver for da tuo bia ba ye de fa driver for side driver for tua me dwen wa me tia se nti aban ba ye won timi mfa kwan bia so na sa aka no wonyi mfiri wo say just say what the one Ghana beka 95 no ho ne de atua ka me ka say tuotua enye ni problem e kada ho nom 3.1 billion dollars ya e wo se yifiri ho wan na ma aka ne beda ho e Ghana ni na kobo ka na to Ghana ni he for the boss aka ne gu ho omo wen ye njire hwehwe omo na kwa omo fa so bo ka na omo tua ka no na de bia no ye jijis ka no a na obi dia wasa ne sirem na Ghana ni no ya sabe ka to se tua na de bia de ye de to agu ye so saa wo ma we mu saa na ya tua to saa na ye go so tua to enya bad say aban me beba na obe implement say ye tua to because say ye tua to a o man na chechire ye enkon kan ye tua to a o man no enkon nanim ye tua to o man be ye basa because aban no ko fa sika wen no de achechire o man o ko elsewhere Europe nim na de America no ye de to and I teach man so no problem but omo ho no to bi omo je bia no e justifiable and omo je to no but we be do Ghana ha to na ye je ne yemfa nya de I was say you at the end of the day adekwo na ye se ye je to no de akotua no na de ne sanda ho aban ba na ye se de to no de Ghana for to say Ghana for tua na ne ye kwaya na se e ba ne say hadwen pa because finance minister wo waba wo be ka kire say wo de one Ghana cedi ena ebeto full eno so no problem me kan wa ha say to tua de Ghana ni bia wo so tua to because wo kwa asori a yitua tight ye to enti nyame fie ye yitua tight ya na ye timamu a
I was here to no man to your conkai and I have no issues. But finance minister Obe Catcher say one Ghana. I fed the Jerry Forto so at the crater Babontina, sign one Ghana. Petro acquire 1 Ghana cedi 95 pesos. Now I got 5 pesos, not 2 cedis. Diesel acquire 1 Ghana cedis 93 pesos. Now I got 7 pesos, not 2 cedis. Aden in the finance minister of so tell me say time I Obe Casa as natural Ghana phone. No one him say 93 pesos be down. No one him say 95 pesos be down. Now why so na this 95 pesos what you could do Petro. This is one they could do 93 pesos. Not just say previous administration o ma moyen. And I buy on no so about sisi aso MY. Previous administration am why ade na 20 pesos. Mo dia kwa could do 95 pesos Ghana for nyawe. And we are Petro. This is 93 pesos Ghana for nyawe. Aban foforo so buy on so akotam 1 cedi e de abeka ho. Not just say asemo ye kwakwa de dwon. Kokwa chi kongo. We kona we ba no abeka we kona we ba no abeka saa na di tim na sabi se ye ho saa wo man yi mu a na je se Ghana ni nu on de oye timamuni na de bia wo sofa be bresa sika so moje e na mode ye de mo e wo se mode ya se nka menya sure se e kan beda ho menya sure se e kan beda ho from time na o mampanyi a wote sisi a no odi ka bedi ni first time a wo de say 20 pesos we buy so mo je sika ni bi so mo di twa saa aka no a enka na se menya sure se me no me hu ne se National Petroleum Authority for the Bono call. Womu increase. Me kai Mustafa Hamidi paying so. I know that I don't know was the last time I can about fuel marking. The actual. Aha. I know the man who sad about fuel marking. I could be say more. This in by no fuel marking no cramp no. Womu to ne bonim. Womu to fuel marking bonum. Emma no so cost through. Emma. Yeah, 2 and no more 20. Me when is a sad time no, and I'm say a free sad 20 pesos in the course are 95, 93 no. And it says yeah no, cause you first born more me now they bomb me. Maybe sir, what they bomb me? And you for more na me na mbeka se fako 1 cedi na 95 pesos make ho. Enti do mo ye aban no free so no, ene aban o teso enti do mo ye no eye. Kire se de bia no aban bi bo be buru kagu o, obebrugu wo wi a foforo ne ba na wode ehon tansa akwakoche Ghana ni na wonim ka no ho hwe. But the question that Yabema was asking say yen ena ye boka no because yam fa na say me ko ECG to your prepaid. Yeah. Enti prepaid no me to ya na a reflect e o me meter no so. Yeah. Enti wo mbeti wo mo de e wo so mo every month wo mo teme. Yeah. Abra ma to no every month almost site me into omote me na eka esan ko da ho na waka kire me se me nsan konkotu asa aka na then you are not being real to me. Yes, na just any pan here unfair to you wono wani ne ye because me matua me bill eh den na kasa be da ho no ka ne firi he na ya be ma asem ka ne se okọ na okọ akoto eye petrol oduru eye fuel station ho no yeah me to 3 cedis na ya bua ma no watu ya ne 3 cedis okọ ne baby enti eba ne sen na saa aka no so ebeda asem na wie no what was it last week na ye ne kasamafo ma eye consent clergy yeah and no so be some questions then he was also asking say enti why mo na e boss aka no egu ho e de to enti ne boss aka no de to no eba ne sen na yetumi boss aka no and na all ka say ebe ya anka ministries no yema wo mo ento wo mo kanea yeah sa no kan we a minister one kasa to life because you are being paid at the end of the month. You twa into wa twa bill nya aban na wo so twa ma. Yes. And me want to say we mu nyina no e wastages our system. Yes, was I say we a minister wa tofu a. Yeah. Eno kwa sa aban na tofu ama because you twa ka. Na kwa si wo de ka kosi pompia aban na twa ma. Eh, me say no why. Aha. And did you was say ada bi mu ye sonko sine bi mu wo ma we mu ana sesen. At the end of the day, na ka be go wi a na wasa be catch Ghana ni na enyo no na bo ka ne so nkotua. ECG losses be because wo hono. E wo madwuma so so mo hwe no mo ye. Wan hwe anye na ka ba me a metem ba bi a metua me bill no.
na ya sa de kana brem say me na me nsa metu asaka ene ne taxi asisi ye dia be sinsen ekoma driver si se enyo opanyinya na ne kasa ye ena woteto akere ya na chese kwasi enka wukuada madwale anopa se me ba adwuma hyehyɛ wo mo ho peka wonya praga bi afro chese obi apake ne praga ya ne ka se ye nya adwuma ya te atwa na driver for te atwa o ma we mebe wuri ma ho kire de beba mesi kwasi saa semi ya papa ya kan se eye no kure se omo ti atwa wukuada ne yitrate menye sure was so obobo union so nyina so omo na de mam yam hye me ya GPA24 do omo ka ho omo nyina ka ho GPA2 omo kasama afo mienu GPA2 de ka omo de ba sa strike say na ka omo ntan you obo Isa Abbas you ena obo amoa enti obi aye na de aboka agu ho na ono te ne baabi ya nche no ya nka no hwe on enjoy na timamuni na wonim ka no ho hwe driver for be cost strike amana ha timamuni ne nti kwasi ye na je se me na wo ya adwene a ewo se sa operation recover all loot for no yeah wo mo a wo boss aka no to wo no mo chi wo mo mo hwehwe no mo chi wo mo o ko hwehwe wan o se o ko hwehwe wan ana mo anya hwehwe mu so mo ye hwehwe mu o mo find this o mo de be mo mampanyini ndi e bisa o ora for no omo find this mo mampanyina na ekosi se omo kra no de omo de edi agro e wo so omo ba out no omo be kire find this omo ehunu ye se nko for the information kwa mo yeah sure credible ones na e accurate no omo me ehunu na omo bo ka no go ye nyire omo ye consider bi se e man ko for ko free sa de ba adwen o obi an ko free ye nyire pa na hwe na obi ko wia bode ba ko a menka so obi ko wia bode but obi ko wia bode ba ko a ye de ne ko police station ni abon ko anchi court eno enni ayi odam ya jeli no bia 1 year 6 months ene na de na mmom obi de edi dwirim du o ma ne dwirim de a na oyi na kye se ne pa no kra no ebetuma sad na kogina court mfie nwotwe mfie du ya mra bia nche no ne ya sa ja no de atim o ma we mu no de enti na wo set mamuni ebre wa bra driver force me kra de ya wo me beduru me mfie amanya me nte se driver for cost strike bepem ene ya opani a review sa security address sa o ma yo ma dwen se okuada all the unions yeah almighty GPA2 ka ho on se GPA2 de o mo ko ne yedan eso o mo so ko bi o ebia ebe te se a doctor for ne de no wo se doctor pani o wa ha se watumi ne wo mo akasa ama o mo ha no mo ye adwuma nti ebia the chairman o wa ha no so ene o mo akasa na o mo ko duru kumase for no so kwa ebe de no walodu aba asam na da ho na akwasi ye ka no enya asam ketwa sa o opanyin no wo ya de se wo frɛ no na de ahinta wo bede na de akere yen and they say sia woni wo ho no ma da ho so okua da o because our drivers na form ho adwen o mo unions no nyina form ho adwen say because of sa levy wenti okua da o mo ti atena bara levy no be ahura ko dun de mistake because one Ghana city 2 cities is too much. One Ghana city now, Ubeka you, finance minister Abekai. I feel the Jerry for to the criteria about Bontina. Petrol, I got 5 pesos worth. Now 2 cities. 2 cities. These are 7 pesos, not 2 cities. Not just say, crop the John, dear Namuye, Yamma driver for 80 lorry fares you. This is the Muye. Say, driver for no Subufu almost say, okay, you call back a G, Sika Yadia. Not Muboy and Asama Moy. Will be also himself, lorry fair no cost for a Hanyama. E mo o man mu ahokyere bo o man nim but nsa aban ne say fango bo no akofom ya teso to the extent say baby ana e wo no kura mpo no eso asen atente ye de we kura ka ho kura mpo still e wo fom ye de we kura ka ho na still na wo fom okay say because ye de we ka ho na still na wo fom a de ntina driver foku ahodo no mbofu ya GPA2 for ka ho bi me gina do panyin kan so na akamasem say e okay my drivers na dey ntina afi o mo mpanyimfo no buofu o mo kasa enye okay o kwesi enye okay o man no ye mpanyimfo no eduru ba bia sabi o mo fa ni die ma kakra na o mo nka no kora nkyere kakra se na etie na timambufo no se wo de eto betu yaso a ye bagi atuma tua o ba ka no kora kyere na me yehunu tuo na wo de ba ne so me nuanom se na ye tie kyere ni esi hunu no ye ba ya ne nte saa enti sisi ano ye ba ye kada ho na kada ho no petrol ne de no 95 pesos ena diesel ne de no 93 pesos enti yenso aye say ye de 1 Ghana ebe ka ho na 95 pesos no sisi abaya 1 Ghana cedi
95 pesos after diesel 93 pesos no akoya 1 Ghana cedi 93 pesos Ghana for yesremo momwa yen ne yentimi twia ka 3.1 billion dollars na eda ho no se ne be ya kane ananya dan endundum ne nyine ho betoy se opanyini no edi kan be kasa wo be kasa asem no kire ya ka we nya news o enka Nigeria for the way by na yen discuss wa ka we nya news na even Nigeria for kwade we buy na America say Chamber of Oil Marketing Companies wo mo so asem mo e kan say se GRA tina ho no hwe na se o mampani ordinance a shekrata na se awie enti enne ye adwuma o mo se dabi o mo fa nya adwuma dabi so o mo so a mo bere enti die na beba se o mampani na wote akonwa kese so be hye mra na ekuo bi ti ba bi se me de me mfa sa mra na nya o mo so mo fa nya adwuma enne enti na che se there is something wrong somewhere bibi nkoso ye o ba bi die enti na driver fo ku ahodo se omo no omo members na kasa se okua da omo ntentena mo bi anya adwuma because aka no omo say we dey kill antua o sa no kan kill antua azule we dey kill antua we nya omo so omo ntua driver fo no so omo ntua enti sisi abenden omo so omo ntua enti sisi abenden ye mpanyfo no ye besere wonom ye besere ay duro ba bi a omo nka no krankyere kakra sebi omon kan no krente timamufo kakra na Ghana for ye yeti asemase ko se say Ghana for ya so nya den ye nkofo bi a yeti asemase and it would ma situation say na sitere me yenhunu na umi yenhuru wie na afia wo de tuo bi ba se yentua menyi ne ye say Ghana ni be ka se wontua o but e ko ba ne say ya na ye kamia ko ye say na ada bi ya bam Mr. Kamiyama etiefo no so kwanya kakra na omo so fo omo adwen kyereme boa yin 0536304072 0322296342 na yentie ne owa ha sei. Hello, good morning. Good morning, Kayaso. Me ba je wudin ene wasem. Daniel Junase. Daniel yentie o. Kayaso wa bojuma ma mentia wo ne mesika pa. Anopai mentia Mr. Samuel Bodu asayeso na mentia 212 diwo chika na mentia umo organizer papa yema me mafia Kayaso Ghana ye di e ho abro Liberty FM we di sika we ba no ayahwe han pese Ghana do ba 2016 na yenye crude entina de sumu ehwa na okọ Nigeria ena okope crude sa enjo no manye o eti ekane da ho ababia ba na obo bia ka ho ni eti ekare ba ya ne de omunye mu hwehwemu na ye srempanifo omaye hu ni eti ekare ba ye na ye hu kompa e de befa so na etuo na ye di go gaba for so de me kura me tobi enu am koto because pasu na esododo adai edi akwa na yaji no manu aka ye ne kakra kura ka wo ye ne kakra na kwoto wa ndalama possible 50% na daso Daniel medase ma yentie ho from so adwen kire wa. Hello, good morning. Good morning. Ajampa che wudin wasem. Bacha ni dim ka safri sure mobo. Twa mobo. Sure mobo e keni nyasa ko temu yana. Yentie wana pay. Ayo ndamase. Esi amababu no. Liberty FM. Kwatwa bi na manya mu amene mukasa kakre. Na dem kan de ye no kre. Na mbisa se esi kanena na tonu wo ho no do afo no mu ntua na. Se no mu ntua. Na wo de to ufiri fa se wo kura wo to ba ya fa sa de amla. To wo twa 5 pesos ana se 1 cedi. Liberty FM. Ebi kwa ho e bro. Na noma bi wo ho a e ka na mo ka no e ye no kura na. Bi ka me ko a listen ba bi office no no mo hwehwe sa ni pa kura na o ti ho fiti. Because we are if we mna so e ke. Metma aka se akofo adide wo Mahama betena so ni die wo. Ana ba wo myaw ne na sefo nsu nyina de wo. Ko hwe ne se no nti so mo hwe na se wo a wudi wo mu no so bi no adu ma yare fo ne wo ofia ni aba be fa medase nyame insha eno susu wasem. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa cha wudi ene bia kasa free.
I'm not going to take yours. Nana my entio. You because there was a name about woman. Never seen of you. Name of Crat and be our meal. If I can always in charge, you chica. When they happy. But see, Ghana for the Tembiano, Erna. President, you're checking secretary check memory of so and the city, we say, Cadivi, or Kitwan man won't the Ababachi son, my being. And my own Atabai, and one in Naya Unisha. The very name one macro. Hey, will you pay out for me? Or see a brand echo. GPR to you, VIP, and you, I'm going to go for. Oh, Kojuma, obey the Yaka, Afo, Ediapo. The cash is gonna for the session for the always slash and tricks. It's your man, just say. And they say, you will be I see. I'm going to be ready. All right, but that's it. Hello, good morning. Good morning. Me bacha udin was some why. Pata body any okunzin so. All right, about the intio. Kaeso, I can't ban it here. As you see, I know, and can you find a study of Musi? No, I might say, who the yeah, to move for the year, but it is a cano, so more hennas or Muntini, yeah, dear. Ah, for some bet cliff your pa, my aberany dear, and yet, or Munfa or defend that and come. You're to two lorry free. You're free, you're be to your quantity. Yes, you're that's anyone's watching. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Me bacha udin Abia wakase fe no wase boy. Because everything's out of my phone, my opinion. My intio. Me there must be what can say. Just electricity for G a fear moon in Jessica. This is all much says we know because of the card. Abandon call my council. We not drop a phone as you could tell be my electricity. Because there's a way cry, woman to be a premium, could see is here. Thank you. Good morning. Good morning, Kayasu. Yes, sir. Udin Abia wakase fe. Kayasu mpacho Osman you Kramukum. Osman my intio wana pay. Kachire Mr. Zemikiana pa. Mr. Kayasu. Nothing they be mudin semne frafrasa. Said rubber for ne ko to electricity bill amagana. Na patu e kwa ya ko dru 70 cities 80 cities no. Na yento ana. Na ba we yatina abo hodia ati adana so abedu 50 cities. Na one city ni entimi ntuana. Abena adenti na Ghana for ne ebinu enya atumsa. Anti di aba we ye ne te entimi so ye ni ana. Mesre Ghana for. Mu se aba we ye wan betina so no. Oso bo maye. Ohu Ghana for mo bo. Enti one city di ye tenia tia ye kano. Ne light gina so a. Even na how. Tinasere penpo se mu menyine ye ntua. Na light ni gina so maye. Na juma na aban we tesna o ye adwuma pa no. Enkosi ye maye. Ye meka kire Ghana for ano no. All right, yes, you're that's no one's watching. Hello, good morning. Good morning. Me bacha udin was some why. Pacho, we did the Agambila Papa na mo. Agambila my intio. Yo, yedama. You were before Yamisamu. Mama, you would be a possible mind. Metia opinion, Wakasama, driver corner. Let me say, dear father, I can. But you can, and you put up on a board. Medium, me magic as then with this say. Ye ben say, Cano Omundin Tum, a driver phone so some cop back. Yeah, almost perfect need and Guma, almost in shipping company. Let's say, we put on one called Juma, in the whole bit today. Eh, Madame. Yes, you're that's it. Good morning. Good morning, Papa. I jump pacha udin was him. The great about Hey, Ali about say. Alema boko Malin Muno. Oh, Mura Super Sala. Yella Jim Gramble for Admati. No problem. Yamako Super. Okay, Because you could get us. Now, Jamaican say, Kana Pankasa say, you would hear what's ye. That anti-pini and DC. So, more people can ask for me, but here was the 3 about.
MPP ni NDC se yi o mo fi o man ga na man papa ti pro amba efie saa obi aba obey ni de akọ bi aba obey ni de akọ kese dawa fo nge ku akọ ban bi aba osisi wo mu ade na me kansa enu achi a wo se wate patu so wo kan mu bi ate but we sand ato so bi ti aso to patu 30 gallons a 4.3 and that's what we tuya e de kan that's kan so ka utimi e de to patu bi ebu kam akụ afọ ya tukoko mu pe na obi otona de de ne pe ato yo otonu ne ku ani sika kakra obenya no na osan de akoto ade ne bia ku ani no kuya na ogina hwa onko nani nti san di senior pipi ne de e nyina en fa en madwene ne yi o mu firi wo na di party for ayi no mo sak no mo konde fo aso pa ache dada kura ache sie na akoso ache oni na menya dwuma fa kwasi ozo na nyamentra. Hello, good morning. Morning. Good morning. Me pa che udini wase. Ofa kwaye. Ofa mayenti wala pe. Eja abra wotimi achichi mu se. Liberty FM. E kamen kwa tayenti na se. Se si atesi entia. Na se dumse yinsumba. Ya bende. Me de mesre wo mu. Anye what is an amen to. Na mesre wo mu se wo mo ntia se mayentia. So bet you attention na say or say yentia ya well you do so na beba wo na sire wo mo na sire you ma tell no Yeah, that's it. Hello. We are my last batch one caller. Your friend say. It's good morning. Good morning. From confusion from Biantobi. All right. Kofi enti from Biantobi. I've been to defend it. I didn't know. Ubia waba ode obeye obi bo te so se nye on so mba agina om GBT e ndi GPT fund e om to petrol om to am kaskani na bebo aye nyina yeti. Okay. Yemfa your last caller na fe yemfa ensi e wa ha say. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa che udin ene bia ka safre. Pa che omidia ne kala kuma se so so bia ko ande ne to me. Kela yenkoy. Yo papa Ghana hanum no sa ne beko. Ghana card ya ye. So Ghana card na so a Ghana card na wu 5 years time. Ewu a uko renew ya beji uskaku. Enso se mpanyifo ye na omo kan ho hwe o. Dabi ayampa no krepa na waka. Kan ho hwe omo de asie. Ebeduru ba bi na beduru aban bi so na ye se aban na kwa aban no se Ghana card ye tiaka. Ya dia wo honom ne frem fa ni fo ne sa na wo honam de ba mo ma ye hunu se e bi a che ne beba abeto so ti e ba sa na so wutua me ma ne hawo eni pa no ye sa bibia ha na se ma ye krokro de John ade no mo nim se sei na tie ne so na mo se wo pe position mi nti onka wo benya wie a sa no akoyi de o hawo na beto ye so ade so ni pa no so woni mu a papa me se gidie ana me ye gidi se papa ni o ana gidi na me yon so ye papa so gidi fe no so ne ba ne ye ma me ne nim se we ne papa we ne me ba endi ye sram pa fo ne se ye sre wo mo we ne ka ben kenye problem bia ke ne se ne tie na dan ko ha bia ni ho mo as ma tre ne ma so ase mo amo se betum na afi ye di ti pempem sa abo asonso ye be sre ye panyim fo no ye be sre wo mo Ghana ha de ni sa akra ne panyi ne nya de e ma akra ne biom ye sre ye panyim fo ne se o ma de biom dada e bi esra o mo mre o mo ma fom kakra na ne bi wo ho mo tetire mu ne yanso ye ho ntoye medam ase ye jeda ase me de besi e wa ha memfa ofrefobia ebiem anapai ye ka o se ye ne eye honorable ammonia ebedi nkomo honorable ammonia eye DC ema akontomra district ye ne ebedi nkomo ha Mr. Calvin Kwasi kakra ba ne be kan asore na afi ya hu de me de sore so no se sisi ano aban no aye na dwen se e ka na eda ho no 3.1 billion US dollars no ye enyinam ho e ka bi eda ho no anampo enyinam ahoden ho ka eda ho no kwan obetimi afa so atua ene se wo de sa live we beba na wo de atua kana na firi ho se sa na tie de a mestre Ghana for say omome yintum na yintua
na intimi nko kan firi se na be yen kan ya be den e be gina so ye ne saa e be boa ye nyina no yenye citizens enu kwan se ye spectators e wo man Ghana mu enti se be ya ye kan ya no endundundundum ni be nyan kanea e de ye adwuma bra no nti no ye ntaw mampanyina chi na yintua na mmom mesre Ghana mampanyini ene na pamfo ne ye de o man Ghana ache wonum sane se saa sika ye omoje ya akoye ntinasho obi a kire na dwen omoje a omofa nkotua ka no ne ye honto ye mpese wokyena bi no na afi ka ne sanda wana sika we kura na omobeje no omomie hu fie dodo a omode giska no okwase ya no kre omomie hu se bia ye je ne 5 years 5 years so a saa levy we be firo na ka ne yatimi atua wi onse kwase enchiremu a emma ene ma Ghana ni aya na ne buo funu Ghana ni one person obeti asemase no omumie hunu so Ghana for saa levy de abai enfie num pepepepepepe ye betua kana yeden efiri ho ne yayi saa levy for omumie hunu ehun hia pa because eno say ekoba se yetua ne se yetua ne yetua ne san afei obi so betan ba bi obi so meba me ye firi ho na ne so akwa politics oba ya no obe ye firi no de foforo asan ba no omumie hunu enfidedo a ye de betua saa etuwi na ye de akoka na me fast forward no on say kola na ofre last wo kan bibi say aya yempa inform omumie hunu ne ma bi no omumie hunu Ghana ni ti asamase a asamo nye den enha no o meki link bi to Ghana card say 5 years ebe expire won say nkofo adwen ko so yampa enti say 5 years ne so na ko expire na say ye aban a wote so yi ne time so na 5 years na so de na Ghana fo beka wo beka say NDC aban ba ye no ono nko ade o se Ghana card no uko renew a cheska eno so politics bebam ne dia bona chia se betu na ne etu no mewa e wo say omuma Ghana fo hu say 5 years ne so na uko renew a ubetua ka yampa enti edu ba bia omuma yente ne ma so say me kan say me say finance minister wo beka na sem no na wo say wo ka kire say Ghana fo yi ye bae no fango no petrol no e kada ho na ka mu tua no e ye 95 pesos enti yen so ya adwen say ye de 1 Ghana cedis ye den e be ka monyentu na muntua na yen fa nchekere wo man na e ka na da ho no enfiro nka we ni kenye asem bia wo ka no pe yen san kan asem because asem ba last week nka last week no ye di ho nkomo ye ne petrol na ka to aye den etwa on say sa no kre na ama no asesi a no jerry phone crato mo de ba bontren abe review sa ade we nti on say tia ye kan wasem meze kana pe me dase ko se me dase